Hai Kirimasincha Lahar Patimung Patimani Koktoba Baik by Lahar Patimung Patiwi Tisake Sakdukho Mankha Okoktomano Khnawi Logi Takarjula Horbutnai Brindia Rok Thang Shawika Te Sakdukho Manino Doyarampara Sakamnogo Tubui Faika Mung Angkha Debobroto Gosh Golaghati ni Takarjula Thangbai Khlaijane Lahar Kotoro Lahar Patimung Patikahani Shawi Mankha Bufani Mung Angkha Debo Gosh Lahar Patimung Patiwi Sakdukho Manai Debobroto Gosh ni Umor Bishijito Golaghati Jaganath Bari Angkha Bini kami. Umar pula nih. Umar pula. Boys kau tu yang ni Umar pula boys. 16 bosor. Hah? 16 bosor. Naam ki? Jaganath Ghosh. अच्छा तुम्हारे बारी कौन जगह? गोलाघाटी कौन जगह एक्सीडेंट हुई से? Jaganath bari. हाँ? Jaganath bari je. Mangki Jagata. कोई आसन तुम्हारे pula? Hospital है, धोला परा hospital है. कितना करे तुम्हारे pula? बात के तुम्हारे पुरानी नहीं? बात कार तुम्हारे पुरानी? बात कार बाइक. Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo bele rang klai baino manthogui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni paleni rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548